بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Humatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari ini nasadya inabutan in suara ini. Adapun in ayat ganap pengajian piatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat kapatan tagdua pa ayat kakapatan tagtu. In dua ayat nasabut suratul A'raf. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, di ayat ini pagpakuyag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga ipon niya. Aula pagpakuyag, salta sila rin kimuyag, pagpakuyag ang mga bariman usog, iwan bariman babae. May tayad to kakuyagan kanila, wala sila nagsumlot, wala sila nagmasangka, haraakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ing katanda akan sin Allah Ta'ala
hinang nila akaridaan sintuhan. Wala nila hinang hakabayaan nila. Amo yan impanindog simbar iman usog ibambar iman daray. Damit kiyan rin sa barang liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala yang kisan nila. Kalna buka hamulka iban la natwal iyazu billah di dunya aula na hadlaw kanakan. Mga anak po, yari kita niyo hamasa, natikop na kita niyo pagbalik-balikan na to, simpit na. Sinmangi kumagawa, maulungin Allah Ta'ala kato tanim. Labi ring sinulong na to, habaran na to. May tayad to. Hinin Allah Ta'ala, di siya muhong kato, di siya magkaunahan kato taniununo karayawan. Kita niyo magkaunahan karayawan hadunya, aula karayawan hadlaw kanakan. Kalna sadya, sinrahmat, iwan rida, sinallahu ta'ala, kato taniyo, bukon kita niyo pia panjari, pasigpita na kabuhi, bukon kita niyo pia panjari, pasusaho na kabuhi, aula na bukon kita niyo pia panjari, siksa umaw kami. Pia panjari kita niyo, kalna magkasilasa. Pia panjari kita niyo, kalna magtag-ipon, magtaat tunggal kami, pamaawon, impal sugpatan, antara sinipon, iwan kami. Apabila maawon impal sugpatan, antara sinipon, iwan tagipon, imbungan niya. Lumayaw, impal sugpatan, simano siya kapagkain. Lumayaw, impal sugpatan, simano siya pakatan, pia panjari sintuhan kaniya. May tayan to. Wahuwa sayyidul kawn. Hakatan pia panjari siya imbidda. Siya impia widda sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hakatan pia panjari. Mga anak ko. Dahil huwan tanin pa. والذين آمنوا آمن الله سبحانه وتعالى أتاكم إلى برينا من درج إن كلايا إيمان كأمر yang bukon pagiluhalaan, la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Di manjari gumi pagiluhalaan. Biumutangan na sintuhan atulan. Inatulan biutang sin Allah Ta'ala, biaraha kanabihan iwana karasulan.
bukun kanya manusia magbutang sing kabayaan niya. Biasin di matuha masanatu ini. Yang buok na sinallahu ta'ala yung kata manusia katilingkal din dunya haumat haulihan papag-agarun sila ha Quran mahamulya iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga anak po. Firman sinallahu ta'ala wallazina amanu wa amilus salihat. Amin mga sila bariman usog ibang bariman babae. Yang buok nila, piyun nila, inhinang, antara sin iman, rukun iman, iwan sin rukun Islam 5. Amalus salih, yang malan nila inhinang pamarayaw, fa innahum min ahlil jannah wa sukkaniha. Sa bunal to din mga sila yan. Tao susulgaon. Tao susulgaon yari pa dunya. Aun na kanila gulalan susulgaon. Hisin naggulal Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan. Imbar iman usug, ibambar iman babae. Ialop nila'y marayaw. Iya'y kuran nila'y mangi. Imbukon bar iman usog, ibambukon bar iman babay. Naglamud-lamukay. Aun waktu alupon nila'y marayaw. Aun waktu alupon nila'y mangi. Magwaktu, magmusim. Ampay bar iman usog, ibang bar iman babay. Ialop nila na. Diunit na lana panagpapanjari kaniya in kabayaan niya bukon na ialop niya in kabayaan sinapso niya. Na unin biyata kanila sintuhan amanu wa amilus salihat amin yamalan in atay nila. Yamalan, simpito ang gauta baran nila. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wala na mo sila piyahunitan, amalan sin atay nila. Wala na mo sila piyahunitan, amalan simpito ang gauta baran nila. Uy, may tayad to. Kaya ingatan sin Tuhan in maka da iban di. Ba't siya nagpapanjari? Dahil nga sa babiyad to, wala niya piyahunitan. Na may tayo nindagbus biya kahunitan nintaw. Wala sila nagmalilla. Wala sila nagmalilla ha pag-iman. Wala sila nagmalilla ha ka-Islam, rukun Islam 5. Ampay bar iman. Na kami sanda nagmalilla, simujud nagtu inatay nila. Di tumunga inatay nila. Sambil na matapos indaakan sin Allah Ta'ala, amunadtu in urulun sin pito ang gauta baran nila. Tayan mga tuan. Na, unin parman sin Allah Ta'ala, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wayroon kahunitan na pag-iman. Way na mo piyahunit, haipon na mo impag-iman. Way na mo piyahunit, haipon na mo intapil sim pag-iman, himinang siya simmarayaw. Way. Na may tayan himunit, wala iagad sintao ing kabayaan sintuhan, wala sila nagmalilla, wala sila nagihila pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na nahinang nila man imbihad turagbos. Ulaika ashabul jannah.
sila na yan, parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, in magkugkuyag. Hanug haraan na mo sila sing kakuyagan. In mano siya area dunya ini, kiugan na sing kita niya, kiugan na sing kaya na naman niya, kiugan na sing kerungan niya. Ada puninadlaw susungun, wala di alamat sadya. Dahil nga sabab yan yung bariman, bang sila kumuyag kahit ilagin kuyag nila sing dito. Uno yung biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ashabul jannah, sila yan yung mga tao, makasuko, anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sa rayaw-rayaw paghulaan. Mga anak ka po, wayron diha dunya marayaw paghulaan. Misan pabiya dinilingkat, bang aun marayaw sa jahan tara na to magkahi, tarawa, tara idda, tara limin. Mahalo da, malubura, malungsad da, yan na jahad. Ada puninadlaw ka na ka na. Etaan kita niyo kakal ing karayaw. Kaya nga sa babyan, in bariman usug, iwan bariman babae, halawm ko, iwan kuyan. Uno pembiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Ulaika humul muflihun. Sila na yan, yung mga tao halawang paruntungan. May tayad. Kasabab, iarad nila in pag-iman sa bunal. Iwan iarad nila in hinang sa bunal. Iyawang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyangkis sila rin nga pagmaksiyan. Iyangkis sila rin nga pagkakupo. Yang sila rin katan hinang sa barang nangin. May tayad to. Iarad nila yung kabayaan sibukan. Wala nila na iarad yung kabayaan. Parman sin Allah ta'ala. Fas'alul khayra. Hinang sadya kamu sing sa barang marayaw. Biyata na mo marayaw. Ay na kamo mamayta marayaw, simula na mo. Karawa, hinangan niyo na sadya, hinang sinatay, hinang sing suara, hinang sing pituang gauta barang, sing sabar, atod na mo. Ang niyo yakina, la'allakum Nurihim min ghillin. Yarab nila maning kabayaan sin Tuhan, tinig na mo. Siyang na mo, dahil halawang sindaghal nila. Dahil halawang sindagtong nila, hinrili, in pagig. Anak ka po, nagtanong matao din tao ng pagig. Iuuhan marayaw yung pagig. Iban pagdang. Bariman o siya, aula-aula na